C'est un moment très spécial pour nous, pour le travail qu'on a fait, pour les supporters aussi. Ils ont mérité depuis longtemps. Ils ont attendu ce moment et je pense qu'ils méritent la ville aussi de Paris. Et on est très contents, on est fiers du travail qu'on a fait. Oui, c'est des moments que tout le monde il rêve quand tu es joueur de foot. Tu as un rêve de gagner cette compétition, la Champions League. C'est des moments spéciaux pour tous les joueurs, pour les joueurs. Et c'est un rêve que moi, j'ai eu la chance de profiter et de faire. Et j'espère de continuer comme ça et de donner l'espoir pour les enfants et pour les gens qui voulaient continuer à faire son rêve, que tout c'est possible. Non, je ne prépare pas avant. Comme je ne sais pas si on va gagner ou non, je sais une chose que ça passe pour le moment. Et je suis content, je suis fier de cette Marocaine et c'est une chose que depuis que petit, mes parents sont marocains, nous on est fiers et je voulais aussi ramener mon pays tout le temps avec moi parce que je sais que eux, ils m'ont soutenu beaucoup, ils me donnent la force pour continuer à faire les choses que j'aime bien et aussi ils méritent de rester à les moments importants pour moi. Voilà. Non, le message c'est clair, de travailler beaucoup, de croire à les choses que vous voulez faire, qu'ils n'écoutent pas les gens qui pensent que les rêves ne sont pas possibles de passer. Je pense que si tu travailles, tu restes concentré et tu écoutes les entraîneurs, tout c'est possible. Et c'est très important de ça, de qu'ils travaillent bien, comme ça les rêves, tout c'est possible. Un bilan de fin de saison, c'est une saison qui a été éprouvante. Tous nos joueurs sont bien placés, souvent titulaires dans tous les clubs, donc ils jouent beaucoup. Vous avez vu lors des derniers matchs, on a Diaz qui a été blessé avec le Real Madrid, Shemsdine avec le club de Bruges, Abdé en finale aussi de la conférence avec le Betis. Donc oui, il y a eu quelques blessés. Alors Abdé et Diaz sont ici. Diaz, il sera absent, faut le dire tout de suite. Sa lésion est pas du tout récupérable. Abdé, on verra. Il est très incertain. Et puis Shemsdine, lui, on s'était entendu avec son club aussi pour connaître l'exactitude de sa blessure. C'était impossible. On a eu d'autres blessés avant. On a eu Naïef Aguer qui avait été blessé aussi avec son club l'avant-dernier match. Romain Seyss depuis un peu plus longtemps. On a également Noussaïr Mazraoui qui s'est blessé malheureusement le dernier match de championnat assez gravement aux ischio-jambiers avec Manchester United. Bon, on a des très bons contacts avec tous ces clubs, donc on a des échanges permanents, quasiment journaliers, mais ça montre que la saison a été éprouvante. Vous avez vu Noussaïr par exemple, Mazraoui a joué énormément de matchs et on se parlait avec le médecin du club, c'était 2 semaines avant. Et effectivement, on savait que la charge avait été très très importante et malheureusement, il s'est blessé les 2 derniers matchs. En plus, en fin de saison, on n'a pas les mêmes arguments thérapeutiques. On ne peut pas soigner tout à fait de la même façon. Les spécialistes le sauront. Mais par exemple, on a des joueurs qui arrivent avec des pépins. Quand on fait le bilan à l'arrivée, on fait des bilans très stricts. On a par exemple Ismaël qui vient avec un problème de cheville, qu'il a traîné depuis 1 mois et demi. Ça refait un petit peu mal hier. Donc, quelle est l'attitude qu'on doit avoir? On force pas? Ça, le coach, effectivement, est sujet à ses choix. Parce qu'en fin de saison, finalement, l'autre saison, elle arrive quand même très rapidement. Dans 3-4 semaines, on a quasiment tous les joueurs qui repartent sur les terrains, sans compter ceux qui font le con mis compañeros en Grecia, disfrutando de las vacaciones y estaba en la habitación con Nico y bueno, cuando escucho mi nombre pues la verdad que me entra una alegría inmensa y pego un grito y le levanto de que estaba dormido y bueno, la verdad que muy agradecido por la oportunidad. Sí, bueno, es algo que llevo pensando de toda mi vida, representar este país que me hace sentirme especial. Bueno, el míster en todo momento me transmite confianza, me transmite tranquilidad y nada, con ganas de poder vestir esta camiseta en el campo. Pues bueno, años atrás estaba yo viendo el Mundial
y ahora tenerlos de compañeros, pues la verdad que es un gran honor. Bueno, sí que es verdad que tengo grandes compañeros con un gran potencial, pero vamos a competir por el bien del equipo sanamente y espero dar el máximo por este equipo. A los aficionados les transmito confianza, que van a ver Marruecos pelear y dejar todo en el campo para poder conseguir todos los objetivos. ان شاء الله باغيين هذا العام غيكمل بالخير بحال بدينا الحمد لله. دونك هي هذه لوبجيتيف ديالنا عندك ان شاء الله هذا العام نكملوا احسن من بدينا ونديو ان شاء الله الكوب دافريك. بيان سو من انت كتخدم على شي حاجه ومن بعد كاخذ لي ريزولتا زعما هي هذه لي اوبجيتيف ديالنا نو كوم ايكيب و انديفيدوالمون. دونك من كاين كلشي بوزيتيف دونك كيجيبوا الحوايج مزيان. الديسكور ديالنا هي كوم ايكيب هي الديسكور بحال كي يقول المدرب نو عرفنا الا خصنا نكبار كوم ايكيب. دونك هي هذه اللي مهمه خصنا نبريباريو راسنا على شنو غيجي علاش عندنا واحد كومبيتيسيون كبيره وحنا كان بشحال هذه كنحلم باغي نديرو شي حاجه مع ليكيب ناسيونال. دونك وهذه ما تقدرش نخلي هذا الشانس اللي يكون عندنا في الدار ديالنا مع الجمهور البلاد ديالنا. وان شاء الله نتمنى هذا العام يكون العام ديالنا. عارفين لا ديما نتوما معنا. دونك شكرا بزاف على الشجاعه اللي كديروا معنا وباغي نقول لكم الا حنا كنخدموا كنبريبارا راسنا على الكوب دافريكا في البلاد ديالنا باغي نفرحوا الجمهور ديالنا باغينا نديروا شي حاجه كبير ونتمنىكم نتوما تكونوا معنا. نشكر بعدا الناخب الوطني وجميع الاطر اللي هنا في المنتخب على الاستدعاء ديالي، وشرف كيبقى شرف كبير ان نتحمل القميص الوطني وخاعب كبير حيت القميص الوطني ثقيل، وان شاء الله نكون في احسن صوره ونشرف القميص الوطني ان شاء الله. وهذا كيف كيعرف الجميع كيبقى حلم كل لاعب مغربي من الطفوله، والحمد لله تحقق وان شاء الله نكون في صورة زوينة للمنتخب الوطني إن شاء الله. وبالنسبة للرسالة للجماهير المنتخب الوطني خصهم يتفائلوا بهذا المنتخب وبهذا الجيل، وإن شاء الله هذا العام لما لا نحققوا اللقب إن شاء الله الإفريقي ونشرفوا المغرب. تونس نعرفوا نربحوا ماتشواتنا، ومع المغرب والجزائر ومصر أشقائنا القراب ديما كانت اليد العليا لينا بصراحه. معناها كل تواضع ما يلزموش اشقائنا ياخذوا الكلمه هذه باش يروها، لكن نعرفوا نلعبوا الماتشات هذوما. ان شاء الله المقابله الجايه تكون كما هيك باش نحضروها نحاولوا مقابله كالمقابلات الكل. صحيح عندها اهميه على خاطر دربي، لكن تقعد مقابله ما بين اشقاء ومقابله كره. شكون برز في المغرب وقت وناحي مرابط على ريغور بوفال شويه زياش في الاخر وينهم تو؟ حتى واحد فيهم مبرز بعد الكوب دي موند. معناها الكوب دي موند سي ان تورنوا اللي تنجم تبرز فيه. حتى كوستاريكا برزتك العام راهو عملت كاردو فينال مع هولندا بعد ما فما شيء. اي تنجم تبرز فيه. ونحي ومرابط موجودين راهو. لا وينهم في لي جران كلوب وقت اللي نسمعوا في مدريد ونسمعوا في البرسا ونسمعوا في كذا مشاو دومي فيناليست مشاو ما نجحوش. ما طلعوش في الكلاسمون، ما طلعوش في الكاتيجوري. مرابط مشي عمل 6 شهور في مان يونايتد ورجع على روحه. لي دو كام تاع مرابط ونحي هذوما زوز. حاب نحكي الاخرين راهو كبار في العمر. لا كونتينيتي
لا كونتينيتي على عام كامل. دونك احنا ما نقراوش النقص في روحنا، معناها على كومبيتيسيون نجمو بو بيرفورمي، على ماتش راس براس نربحوا نيجيريا ونربحوا الكاميرون نربحوا كذا. المغاربه عندهم فريمون اون بوليتيك كبيره وفلوس كبيره تحطت وكذا، ومعناها فهمتني شو اسمه هما لا فورماسيون اكاديميك، وعندهم المركبات وقاعد وكل شيء. المركب نحكي نتاع التكوين مش مركبات اخرى، فهمتني. دونك تونس اليوم عندها دو لا ماتيير غريز، وعندها فهمتي تخمام، واحنا اون ايتي بارمي لي بروميير في اللوجيستيك وكل شيء. لازم نعرف كيفاش نوظفوا لي تالون اللي عندنا. نرجعوا ليكزامبل، لورو اقوى برشا من الكوب دي موند، لا بروف الجوارات كي بيرفورم في اللورو تلقاهم ديما في لي تري كرون كلوب من بعد، خاطر النيفو قريب برشا لبعضه. كي تتحك بلجيكا، هولندا، المانيا، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، فهمني، وتطلع لك كرواسيا، ريبوبليك تشيك اتسيتيرا. الوغ في الكوب دي موند مع كامل احتراماتي تنجم